เลตุนทุไมเฮียนทุปุยปอยโมตักไมตุนไลมีเตนากันบวยปุยเลอินเนียลนะตัมเบอร์เทนตูอันนี้เฮียโลเมคริสเตียนเตซิงะทุทุงทารุนายเฮียนคริสเตียนเตนสันเดย์นี้จอลการขัดนี้มาสเบอร์ฮีอันเลวเซอร์โตโซกันนี่ตีจิรตีนะเอามาชุดชูอดีกแรงตีกันหันชุยชาวโดนะตุนนายไม่คานจอมตักเลกันมีไงสันตักไม่ดรพีซีบีเอ็กซีมาพอยน์เลขาบูฮิลอารอนชัว 7-day Adventist อันตรบุลเลนทุรินเตตีบัวคานทุทุงทารุณาริงตูเตชวนสับัดเซอร์โตลวินซันเดย์เซอร์โตโซกันีตีอารอนสอยเวฮิลละเลขาบัวเมวอารอนชัวงามาจุงเตชูอดิกเลดิกโลไบเบิลจังอินกันเอนโดนอันนี้ New Testament Bible กันที่ไอเฮียน Sunday สอลการขัดนี้มาสเบอร์สอยนะฮีวอยเรียดอัจฉวงอลังสับตรงอาคาร the first day of the week ตีนอดามิโซตรงเลลินมาสานิสรีนิมาสเบอร์ตีนอดาตูนาเลลินทาร์ชีเอลาฮิจวนปะเทียนนี้ตีนอดาแห่งปะเทียนนี้วอยเรียดโลลันนะไอเฮียน English version นะการขัดชูงานิมาสเบอร์อติอาคาคริสเตียนมาสาเต็นอันเราเสรงตีกันหันชุยโดนนี่อามัสเบรินมาทายบุงสมเนเลปารียดจางขัดถูกาโลเอนตาอิลังอินตินโซลนิตไลตากะนิสรีนีมัสเบรตุรคัววาร์โดนินมาริมักดาลินีเลมาริดังสุดหานินตูรินันกาลาตีกันโมนีอังกฤษสัตว์ส่วน in the end of the Sabbath as it began to dawn toward the first day of the week came Mary Magdalene and the other Mary to see the sparkler tiania New King James Versionมิโซตรงอเลลินกันในอาเฮียนสอลการนิมัสเบอร์ซิงขัววาร์โดนินตีนดรพีซีบีเอ็กซีมาเฮียนอลาวดากัลมายาอาเชียงขบไม่สบัดนี้รัลโตนัวสอลการนิมัสเบอร์ตูระขัววาร์โดนินตีอันยวังอินเหตุอาเฮียนเงี้ยตีมารีมักดาลินีเลมารีดังเตชูฐานเอ็นตูริอันกัลอธิสัตไม่เฮียอินคอมกัลตูรันเนลวะอีสวดหานเอ็นตูรกัลมายันนีตีกันเรียดอัตราโอเมเฮสันเดย์โลลันนามัสเบรายยันสันเดย์เสรนปะขัดมาอลังโลพอดติชวนสันเดย์นีลันนะไบเบิลจังปนีนะโลเอนเลงโอมาร์กาบุงสอมปรุกจังนิกันเอ็นชวนตินนิสรีนีมัสเบราจิงตะกะนิชวนนุอินทานชูอันวัดเฮงะเตียนยาซีเอลวาร์โซนาปะเทียนนิจิงตะกะทานันวักละนีปอชวกตัวเตียนียาสับตรงละมาชวนin very early on Sunday morning just as sunrise they came to the tomb เตียนียา New King James อาคาร very early in the morning on the first day of the week they came to the tomb when the sun had risen เตียนีแห่งสองอาเฮียนนิสรีนิมัสเบระ Sundayจิงตะกะนิชวนนุนฐานันเทนทูอีสวดฐานเอ็นตูเต Sunday จิงฐานันเทนทูนิชวนนัวฐานันเทนทูสวยน้ำยันนียสันเดย์เสรนทูปะขัดมาอมโลมาร์กาบุงสอมปรุกจังกัวปฐุมนาลเวนแหลงาลิลาตินปะเทียนนิจิงอัทอเลคานมักดาลามีมาริอากชูงรำวยปัสริอันหอชัวสักเนนาคานไอนลาร์มัสเบระตีทูกันหัวนี่ Now when he rose early on the first day of the week he appeared first to Mary Magdalene out of whom he had cast 7 demons เตียนียาเฮลัยทูโปเฮียนอีชัวฐานตาทอเลนีคานมักดาลาคัวอามารินเนนะไอน์ลาร์มัสเบรตีทูไหมอัสอยอันนี้สันเดย์เสรนทูปะขัดมาอมลวะสันเดย์นี้ไอน์คอมทูปอสอยลวะอัทอเลนีคานอักชุงรำหวยปัสริอันหอชัวสักมาริมักดาลนีเนนะคานไอน์ลาร์มัสเบเรตีริงอตันียาเอ็งมาสันเดย์เสรทูอลังเลวอันนี้อดังเลวเอ็นเลตัยละลูกบุงสมนี่เลปลีจังขัดตินโซลนี้ชวนทุเปกังนันโซลตาอานิสรินิมัสเบระเอรอชวนวาร์เทียนะเอ็งโลริมตุยันเสียมติสุกิงินฐานะชวนอันวักละตีทูกันหัวนี่สับัดนี้ชวนทุเปกังนันโซละตีอาหารสวยพอตาปะเทียนนี้ชวนวาร์เทียนะริมตุยันเสียมติสุกิงินฐานันวักลตีทูนี่แหละไหมให้พอฮีโซลนิเสรอ่างสันเดย์เสระอินข้อไม่หมดลำอสวยละวะ
Isu Krista than anva en thu soina chau ani asap tonga po. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. Timayaniya. To the English version akan, but very early on Sunday morning, the women came to the tomb, taking the spices they had prepared. Timayani. Helaya po hiyan Sunday and serna thu soina pakhat malang lova. Than en turan kal thule rim tu en ken thu soina ringotani cholni chun an chol ti thu soi ma sa zoka cholni ral nuwa than an en thu soina mai ani an ser thu pakhan ma lang lo Sunday soina dang lo en le tai la zona bung som ni chang khata tin ni sari ni masabera zinga khwala thimlain Mary Magdalene chu thana chuan avakala lung chu thana ta lak sonina mu a ti ania siel Lelina Khan pathian ni jing taka khuala thimlain Magdalami Mary chu thana chuan avakala lung chu thana ta lak sonina muwa ti khania asap tonga chuan now on the first day of the week ti thokhanian cholkar khatani masabera khan ti mai khania well it was still dark ti khua ala thimlain ti khania and so that the stone had been taken away from the tomb ti ani thana tangin lungzulum sonin an mu ti namai khania early Sunday morning well it was still dark ti ania NLT akhan chuwang chuan Sunday jing taka khua ala thimlain thana Mary Magdalene te anvakala thlan lungzulum son sign an mu a ti namai ani heta point in khom thuemo Sunday ser thuemo alang lo adang lo le tai la Sunday lan na paruk na zona bung som ni chang som pakua tin chu min ni sari ni masabera khua alo tlai lamin juda te hlawanga zirtir te omna kong khar te chuan khar nu chuan isuan jing alo dingan ne na inchunga thlamuanom ro setia ti thu kan mulea helai thu po hi Sunday ni an serwanga in khom an ni lo tia chiang le maya isu thole ni ania ro puye ma tia an serwang in khom ni lovin juda te hlawanga tlan khom an ni ti chiang takinaron ziak ngal ani siel varzona khan chu mini pathian ni tlaya chuan juda te hlawangin zirtir te omna kong khar te chu an khar to a tina da ani juda te hlawanga tlan cheom khom kha PCBX me hian Sunday ni serwanga in khom mo lo ti pal po ni mai theya a chiar chiang lo deu te po ani ange mi hlau tlan cheom khom te Sunday ni sera in khom mo lo ti zelai adiglovani ril du bias lutuk ti namai ani e adot le chuan cholni aya Sunday an sertia Dr. PCBX mana tran chan Bible chang pui ber pakhat chu tirko te bung somni chang sari thu hi ni tin ni sari ni masabera chuan changphel turakanom khom lain pola na tu ka kala tuma wangin anne na khun takin thu hrila zanlai thlengin thu soi zela ti hi nia silver zona pathian nia changphel turakanin khomin pola chuan atu ka kala tuma wangin anne na thu soi zanlai thlengin asoya ti ania King James version New King James version khan now on the first day of the week when the disciples came together to break bread Paul ready to depart the next day spoke to them and continued his message until midnight tiania solkar khatani masabera zirtir te chu changphel turna local khoma Paul chu tu ka kal tura in peito wangin zanlai thlengin anne na thu cha asoyani tinani chu lelin then khat version 10 khat ta chuan on Saturday evening we gathered together for the fellowship meal Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight since he was going to leave the next day tiania he an in khom na zan his Saturday evening ania Bible ni chirdana chuan kan thet thewangin ni atla ka tangin ni thar alo ni towa sabat alo ral to chuan sabat ral zan chu Sunday chan solkar ni khatna chan alo ni towa he anin pol khom mun ni sabat ral zan sabat ni tlak to nu Sunday in tan zan ani ti chiang hle mai troas khuwa khan ni sarian chama sabat te po khan cham tel khania sabat alo ral nuwa in rin ni zan kan tia Saturday evening ti te pon Bible aporon soya ta khan polan atuk Sunday nia khodanga zin atuma wangin farewell meeting anneya in thana in khom anneya cho te khom turin changte non la a changphel turin
อันนี้ตันชวนสังเพลตีโจยสวยนานีโปลันอตูก็กาลตุมาวางคานเรยตักดูทอตักินทัวสวยจานเราเรยเดียวตัววางอินตังวัลปขัดเอวตุกข้าหลูมุดหัวอินช่องถุมนาจังชวนอัตลัดตานี่ที่กันมัวใบบุลคานที่ชวนติดกุตุบุงสมนีจังเรียดจังจังสมขัดเล่งอินเสียชวนข้าขันหวงโปละจูสุขลาทับพังสูนหุกละจัดโลเวติยาอาสุตรงใจเราดำเลตานี่ค่ะตินโปละเช่าเลยช่างจูเพลโจเอียตีจังสมขัดนากันมัวเรยตักขวาเล่งเฮียลินันเนนทุกจังสวยจูมินัวจูนักกัลตาตีนี่โปละเฮียนช่างอเพลโจเอียอตุกสันเดนี่ขวานูจวนอาศัยขลัมปันินอาจินตัดได้อันนี้ที่กันมัวนี่เฮีสันเดนี่อันเสร์เราเจียติเชียงตัวนี่เงี้ยดร.พีซีบีเอ็กซ์มันสันเดย์อันเสร์โมโลติเปกะเหตุช่างเพลติได้สักระเมนที่ง่ายแต่ปนโลมาวาร์จอนเทนขัดลอดสปาร์อังเดว่าเราสวยแต่ปอกะอารมณ์เวบกเรงไอ้งาโปจุเรานี่เซโปลันสันเดย์ตู้ก็จินชัวตุมาวางินสบัดรัลจันเฮียนอินคอมปุยน่าอันนี้นี่ที่เชียงจันไล่ทิ้งอินทัวสวยนี่ข้าอินคอมข้าสันเดย์ชูนั่นนี่เราSunday in Tanna Zan, Sabadral Zan, Saturday evening and iti at siyanga. Chuvain hei ngun takazuzir chuan Sunday serna aloni how low ti kan ria. Kay ni po kan Sabadral Zana hiyan kan zai tuilutuk te hi kan lautlay var changa atuk Sunday zing ko var tlenga kan zai chang te chuan Sabat aya Sunday kan ser tazok ti akok how low. Enge mo tum mai kha ania once in a while antiang deu ania once in a year ponilawa kumthum kumli dana kan in khom pui chang te kan zai tui tumin sabadral zana kan zai khom te fellowship kan nei te hi Sunday jing thleng kan lo zai tum te po aum ve ti na mai ni Sunday an serwanga pola te po hi in khom an ni lo Sunday ni a zindona wangin Sunday in tran zan khan Saturday night kan ti Sabadral Zan khan anin khom anizok in thana thu cha soina zan anizok farewell meeting ani changa phela chon eya khowar thleng in thu soya khowar nuwa azin ta dai ani achiang tok le mai te romo dang akal le lokango ato bera chuan Sunday ni Bible lan nan hunung ber korin bung som bruk chang nia tin mi thiang lim te ta na tholom thu khajong Galatia rama ko ran ho Paul ne na te thu ka pe gangin nang ni point lo ti vero nisari ni masabera chuan mitinin mal somna in muang zia zelin da khol the ula kalau kal huna tholom khon rengom lo nan chang thumna tin in khongai thil pek chu Jerusalem khuwa kalpui turin kalau thlen hunin tu po tha in tia piang le kha te kingin katirang ti thukan mu ani helaya korin bung som paruk chang nia Sunday lo lan na hi cholkar khatani masabera Silver zona pokhan pathian ni tinaron soya cholkar khatani masabera hi Sunday soina ni te chianga chiervek tolo maila dangkha chu New King James version mizo akhan mithiang lim te ta na tholom chungchanga chuan Galatia rama ko ran ho ne na thu ka pe gangin nangni point lo ti vero cholkar ni masabera mitinin mal somen donang zerin da khol theula kalau kalhuna tholom khon angai lo nan ti ani helai thu changchoi hian mitam takin hey Sunday nia tholom te pon lo la khoma an Sunday ni an ser anilomi ti nan an lo manga Dr. PCB siamange point chu tranchana mangina le khabuwa hial aron chua veni mithiam public figure kan mingai san zoram mihiat khovel pum azofa te ta na milar kan ti ania ani me na hetiang thubel chian dollo aron chua ve mai hi pathian thulama achi malola niam ve wang ania khovel thila chuan mithiam ro pui ziak tu ro pui nima seng pathian thu khera hi chuan alola noi ve dewani ti he hian tilang chiang hle ome helai thu hian zir chiang ila Sunday ni an serwanga in khoma tholom khon an niem ti hi kan en chuan khongai thil pek lak khom na ni tan tu te ta na khongai thil pek nge kan ti chuan Jerusalema unau then khat mi harsa chom dol ngai te ta na thil pek lak khom na ni tan Sunday ni hi lo mang turin pola hian awacha mai ania and when I arrive I shall send those whom you have approved with letters of recommendation to take your gracious gift to Jerusalem tiania
chu wang chuan khong ai thil pek kha la khom tura a hril ani zawk ani keinin cholnia kanin khoma soma pakhat le tholom te kan la khoma kan khon ang hi ani lo tithes and offering kan ti offering la khom ani lowa helai mi hi chu khong ai thil pek gracious gift love gift kan tiang hi ania Jerusalema ring tu tharte mi harsate te re theite te chom dol ngai te ta na khong ai thil pek lak khom na ni tan lo mang tura hil na mai ani ti achiang em ani keini 7 Adventist ko ran te po hian Sunday ni hapiang hian khong ai thil pek lak khom na hun kan manga chu bu fai tham kan tianu ho pol hian mire thei zual te ta na an loin nang fak ve na tur retailer ate man to bu fai lei thei lo te tan tlom te an lo lei ve na tu le then pei chu a thona sem turin bu fai tham hi Sunday nia an la khom thina hei hian 7 Adventist ten Sunday ni an ser thin tina atan soi tai la tu manin oi hau lawang chutiang chia chuan Sunday ni hi Jerusalem khuwa mi har sa te tan puina thil pek khongai thil pek lak khom na tan lo mangte u karon kal huna ti boy angom lo nan ti chuan Jerusalema ka thonange mi in rin tlak tak in mi hriat chian te le kha ka ken tiranga ka thonang ati ani ti chuan chumi digna nem nget turin rombung sompruk chang somni prok lo chiar taila Macedonia le Akaya rama mi te chuan lung ni takin Jerusalem khuwa a mi thiang lim te jinga re theite tan suman tho khom to sia ani lung ni takin an ti ani an laka an bareng bokani zental ten an tharau lam thil ten trom pui si chuan khovel lam thilin an mani chom dol ve thung atul reng ani an ti ta chat maya Jerusalem ma yen mi har sa mi re thei an omani ti chianga romung som panga chang som tum khat kan en chuan unau tun mi tong trai sakna chuan Judai ram ring lo te laka ka him theinan le Jerusalem khuwa tan chom dol na ka ken hi mi thiang lim ho lom zong tak ani theinan mi tong trai pui ram turin lalpai so Krista le tharau thiang lim mangai nen ka ngen chiama cheu atile chat ani Jerusalem khuwa tan chom dol na kha akeng don ani anthil pe ka kha tirko du bung som kha chang som ni pakwa tanga kan cher chuan ti chuan zirtir te ho chuan an thei tok thevin Judai rama u nau om te ne na chuan chom dol na tur thon an tuma chuan ti tange Barnaba le Saul ku ta chuan u nau pa te ne na an thon ta a atiani kan soyang khan hei hi cholni pianga kan in khoma som pakhale tholom kan la khomang hi ni velawa khongai thil pek Jerusalema chiat tok te le tran pui ngai re thei zual te mi har sa te tran pui na atana thil pek la khom na chau ani hei hian Sunday ni an ser ti akok reng lowa tuthlung thar huna khan Juda te le tuthlung thara Christian Gentile Christian te khan sabat ni kha an la ser chunzom charani ti kan muzok ani tin lali so Krista hi khovela local khan dan tiboral tur local anilawa sabat thak thleng tur local po anilawa ama ngein mathai bunga chang som pasari som priata dan thue mozol nei te thu matiboral tur local kan ring su tiboral tur local kan nilawa ti fam kim tur local kan izok ti tak mewin ka hila cheu leile van hi boral malo chuan dan thu mi chun han te takte mo thai han te takte mo pakhan ma boral top lawanga za thlen kim malo zong ati zo kane luka bung som paruk chang som pasria phei chuan nima seladan thu chun han te takte bo ai point van le khovel boral a olzo ke ati hialani chu wangin lali so Krista khan thina ta athole nuwa sabat bo cheto zok tur le sabat ai Sunday ser to zok turin zirti na kam khat ma anei lawa ni somli zirti te ne na in lar chung po khan Sunday ser to zok turin voi khan ma thu azirti te ne na khan asoilo chutiang bokin New Testament ni chiar chuak vekila apostol zong le isu zirtir te khan voi khatte ma sabat aya Sunday ser to zok turani ti hi an lo ziak reng lo tlar khan maum lo tlar chan ve pom lo wa uat khat po om lo ne chuti ni si Dr. PC Biaksiaman Sunday an lo ser to zok thuthlung thar Christian te chuan an ti ve rok mai hi a Bible chang ron tar chuate hi han en chua hian belchian adol lowa proof adolo fin fia adolo ader de em ani Sunday soina chun ninge ya ma se
ser na soina pakhat ma aom lo ti achiang em ani tin Paul atenge point Sunday ni serlovin Pentecost nuwa anlo pian thar nuwa khan New Testament huna Bible cholni dik thu som pek cholni ni seri ni kha anla ser zela lali suange point vana London khan mathai bungsom nile pariata thu aron cha non loma leile vana thunei na zong kanena pek ni to chu chuan kalular nam tinami te zirtira siam ula pale fa pale tharau thiang lim mingin baptis ula minga chuan tia lelin hi lelin diklo ne wangin mingin ti turani in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost Holy Spirit ti khania in the name ti chu mingin ti nani in the name of Jesus ni chuan Isu mingin Isu minga nilavin pale fa pale tharau thiang lim mingin baptis ula thu ka pek zong cheu pom turin zirti ro alati ta deu zo ka ni thu pek then kha chau pom tur zirti lovin thu pek zong thu som pek mi te pokha awai zirtir turin aron soi chat ani ti chuan thu thlung thar huna sabat anla ser zelani ti Bible a chiang takin kan muatir ko ti bung som pathum chang som pali som panga kan en chuan nima sila anni chu perga khuatan kal zela pisidia ram antokei khua an thenga tin cholnin sabat nin in khom neina anluta an thua tin dan le khabu le zol nei te le khabu chiar zoin in khom nein ho tu ten an hena mi an tira unau te u mi te fuina thu enge mo in nei chuan soiro an tia tiani cholni nin khom nein an lut ati hian cholni chuan pathian biakina pathian an faka pathian thu an zirani ti ati chiangani asap tonga khan they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down tia Sabbath day Sabbath niya pathian biakina an kal tiani tirko dubung som pathum chang somli pania khan tinan chuin chol nilea chung thu chu soile tan an nge na tiania Sabtronga and when the Jews were gone out of the synagogue the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath tiani then khatin judate in khom na ni wangin judate ne na sabat ni in khom ve mai maya sabat ni an serwang ni to hleinem ti zong alak ten tum thina amai ro chu sabat ni ron in khom te kha Gentile te ania judate po an omboka helai Bible New King James version hin chia takin alo soya the Gentiles besought that these words may be preached to them the next Sabbath Gentile te chuan chol nilea heng thu te hi zirti le tan soi le tan an nge na ni ati kher ani chu wangin juda te in khom na ani awang le juda te thu khil arem em awang in khom satlia an nilowa Gentile Christa ring tu te po khan tirko pola te thu cha hi an lo ngai kha a sabat ni anon in khom ve a ti chuan juda te pathian trom tu an lo ni tak sia chuan juda te in khom ni a sabat ni anon in khom ve a chol ni le a thu soi turin an nge na ni ti achiang em mani tirko ti bong som pathum chang somli pali en le taila tin chol ni le a chuan a khuwa thoin pathian thungai thaturin anon in khoma atia and the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God atiani a Sabbath ni le a pokhan a khuwa thoin khuwa zong ami deu tho tina an vai deu thoin tina pathian thungai thaturin Sabbath ni a bok anong kal leni Sunday ni an local khom ti soi tu reng om velo Sunday ni a synagogue an kal ti emo pathian biakina an kal ti emo tu te ina mon tom khom ti emo hi soi reng om velo ani tin tirko te bung som le pasari kan en chuan chang khadar nga chang thuma tin ambi poli khuwa le Apollonia khuwa an kalpela Thessalonica khuwa an thlengta a chuta chuan juda te in khom na ina oma tin pola adan panga in an hne na aluta chol ni voi thum pathian le khathu tangin khun taka chut puin Krista chu hrom tur tu reng ani zia te mithi jinga ta po thole tu reng ani zia te chu a hil fia atilang thina he Isu a thu ka hil cheu hi ama hi Krista chu ani atibok thina ati King James version khan and Paul as his manner was went in unto them and 3 Sabbath days reason with them out of the scripture ati ya Paul chu a chin than dan pa ngain ti khania Paul hian a pian thar nu khan Sabbath lir hi lo ser thina ni
chu chin than dan ani NIV as his custom was Paul went into the synagogue and on 3 Sabbath days atiani chu wangin Paul chu chin than dan rengin Sabbath void hum kha pathian biagina kalin pathian thu aril thin ani ti kan moni achiang mani tirko Paul ate khan Sunday ni la ser ngai reng lo Sunday ni kha jin nan amangani ti kan chiar to ni kha tirko du bung sompre changlia tin chol ni pia ngin in khom ni na khun takin thu aril thina Juda te le Greek te chu thlem thu ga tum thina atia New King James version a chuanin and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks atiani chol ni pia ngin pathian biak ina Juda te po ni se Gentile te po ni se Greek te po kha anron in khom Paul veka Christian te kha Gentile Christian te po Sabbath nia bok anin khoma chung ho ti chu Paul a chuan Isu Christa kha pathian fa pa ani nge yani ti alo hriat ti thin ani chol ni pia ngin anin khom thin ti hian tuthlung thara Gentile Christian te le Juda Christian te po khan Sabbath ni anla ser chho zel ani ti kha atilang chiang em ani tinador le chuan Pentecost ni khatharau thianim lo thlen ni ani wangin an ser to zok tin Dr. PC Biaxiam khan le khabua meu aron chua Pentecost ni ani wanga an ser to zok na thu Bible voi te khat ma Thailand zoom ho lowale enga ngap tampo hian chiar chuakele tirko de thil ti ate po hian voi khat ma Pentecost ni ani wanga Sunday ser ani thu achuang lowa chu tianga zirti na po chu apostol te ka atangin achuak bok lowa kam khat ma achuak lowa ziak horop pakhat po mutur aom lo ani tharau thianglim thlen ni ani wanga ser tur ni don ta selang chuan Pentecost ni tharau thianglim dong tu zong te khan an ser ngal nge yang ti arin theya ma se khang zong te khan Sabbath ni apia ngin pathian biakina in khom nei nan kala pathian thun ngai thathin zoka Sunday ni a in khom thu reng record lom velovani awan doi tha khop maya heng ngai dan han soi chu mai ngam huai sen ne hi huai sen na dik ani cheing gar helo kai chuan a tu huaya ka ngai ani tharau thianglim thlen ni ani wang ser tur ni don ta se tharau thianglim thlen ni piang hi kaisari khuwa thlen ni te samari khuwa thlen ni te Korin khuwa thlen te FSC khuwa thlen te kha Sunday ni anni thu reng soyom lowa eng ni apo lalpan hun atia piang a khan tharau thianglim chuan apol mai thin ani Sunday ni a chau tharau pol tur kan ni reng lowa ni tinin eng lai point tharau thianglim pol na chu eng ni a po achan thei ani amar zu tharau thianglim pol na ni piang kha ser don tai la kar khatani zong hi kan ser tuan chuangai na thona hun kan nei don lovani chu wangin hetiang ngai dan mi ringa tanga chuak satlia mai ani ti kan riat atha ani Hebrai bungli chang kuwa khan chiang emin Hebrai jek tu na lo rikota chuti chuan pathian mi te tan chuan chol na la om ta fowa adiani an Juda te tan po ni to chuang lo Gentile te tan po ati kher lo pathian mi to phot te tan chuan NIV translation chuan there remains then a Sabbath rest for the people of God antikal maya Sabbath ni chol na hi pathian mi te tan ala om zele tinani there remains ti chu la om renge tina New American Standard Bible apokhan so then a Sabbath rest still remains for the people of God anti chat maya pathian mi te tan chuan Sabbath ni chol na hi ala om chhun zom renge tinani tuthlung thar ko hran te kha Sabbath ni ser chhun zom zel mi te anlani ti hi chiang takin henga tang hian kan hre thei ani tin Pentecost ni ania wanga ser emo tharau thelim thlen ni ania wanga ser emo pakhat ma Bible hian muturan omlo ti hi chiang takin ka soidu ani a muinom chuan minon khiatir ve theise Bible tang ngein kalom hleang PCBX siam avek khan Sunday ni hilal pani ang deu khan aron chua le ngot peka ale khabua khan ma sela in bel chiang teang the Lord's Day ti hi thupuan bung khachang soma chau a omani Bible pum puya adang reng omlowa lalpani soina hisab tonga chihni aoma pakhachu the day of the Lord tiania zolneten voisomni chuanglai an soi tin pakhachu the Lord's Day tiania mizo tong chuan lalpani ti lelin angai ve tlat maya
the day of the Lord ti hi chu ani na taka chuan pathian ina aphubalak nani ringlo mi te khrem nani athin ur nani soina tan man ania tin Isu Krista local le nani tan soi ani bokani the day of the Lord ti chu su Bible mun tam taka kan muwa va in kan chiar seng lawanga te khin thu pani khat le ka tan an chiar ta ila zoel bung khachang som panga khan chu ni chu chunga pike lalpa ni chu hnai sia engkim ti theilaka boral na angalo thengang tiani lalpa ni chu chung pik na ni ania ti kan moni chang som le pakhan na zoel bung ni chang som pakhara khan lalpa ni chu ro puya arap thak mem se tu nge tur theyang atiani hi lalpa ni the day of the Lord chunia Zephaniah bung khachang sere de khan kan humboka kan share seng lawang amosa bunga chang sombriat ero han share ramila lalpani du te win chunga pike engatinge lalpani chuin du thin eng nilovin thimani zo ke adiani chuwang chun lalpani the day of the Lord soina hi chu chiang takin kan hremaya sabat ani lo ti chiang emema engnia po thleng thei kar khatani engni bera po hian lalpani the day of the Lord chu thleng theiani a hrem nani thinur na lei buak ni soina ni Bible chang tam taka kan mo kan soi seng lawang the Lord's day thu pon bung khat chang soma mi ro hi chu he kuria ke hemera ti ania the Lord's day apostrophe s day kan soi chuan ta soina bik akok ani nei tu bik ni na akok ani Bible the Lord's day ti hi thu pon bung khat chang soma chi chuang ani philfian na rang awma chung te chu han soi ta duat ti la hunin min la dai turangai ila mithen khachun Sunday ni Isu thole ni wangin the Lord's day ti ani tin rin thuin an lo phua chu tiang aron soi masaber tu chu church father te jingami Clement of Alexandria anti khani edi za somkua khan the Lord's day hi Sunday ni niang tin alo bel ani mithen khat ve thunga ro chuan Sunday ni piang hi Lord's day ni lovin abik takin Easter Sunday hi kum khata voi khat alotla a hi Lord's day chu aniang ti anom boka ma se chu po churin thil thu ne dik lo antot le chuanin Emperor's Day rom lal te ni soina kha ni in an ngai boka ma se chu po chu rom lal te ni soina ania wanga Bible ai hian thu puan jiak tu hian Lord's Day ron mangve ani hau lo tiaro chu kan chian athak khop mai the Lord's day hanti chu lalpa ni big soina niya an soi tong khan lalpa pual big ama ta big anni big soina ni wangin chu chol ni sabat soina liu ni ti chiang takin kan thriani a support tu Bible chang loen ngalila isai bung somnga priya chang som pathum chol ni bo chelo tura kani thiang limai du zong ti lo turai ke pha choi hoi kirti ra chol ni chu lo mom mi tia lalpa ni thiang lim chu za om mi tia mani kong zolo mani nom sak bolo mani thu soi lo vai choi moi chuan lalpa chunga chuan i lo ma leilung mun sang ka chuan ti rang chia i pu zakopro chun tring ka chomang che lalpa ka chuan chu soi to ani alo ti chat maya heta hian kani thiang lim tin pathian ngein aron soi chata kani thiang lim ti tu chu lalpa Lord's khania chu Jehovah soinani Jehovah ni thiang lim chu nisari na ni sabat ti hiani khowela siam zo chol san na ni sari na ni kha chu helai hian lalpa ni thiang lim chu za omitia aron tilea Jehovah ni thiang lim chu aron tita chat ani asap tong kan en chuan on my holiday if you call the Sabbath a delight and the Lord's holiday honorable atiani chiang le mai hlai hian my holiday antia pathian chuan kani thiang lim antita tin the Lord's holiday lalpa ni thiang lim anti chat bok ani chuwangin Lord's day ti hi Sunday soina lo ni reng lawa ni sarina ni sabat ni soina alone ti hi Bible in chiang takin min rila keep the Sabbath day holy don't pursue your own interest on that day but enjoy the Sabbath and speak of it with delight as the Lord's holy day in New Living Translation khan alo soya New King James Version khan if you turn away from your food from the Sabbath from doing your pleasure on my holy day anti chat bokane kani thiang lim ti tu chu pathian ania
chu pathian chu Jehovah nia Jehovah ti chu Bible khan Lord tin capitalin horopuin da ani thina Lord's Day Jehovah ni ti na lo ni ta ni chu Jehovah ni bi ka chu Lord's Day apostrophe da s handa kher kha chuan lalpa ni bi lalpa ta bi akok chat ani ni zong song hikar tluana ni sari hi pathian ta vek ani rualin pathian siam vek ani rualin ani sari ni hero chu ati thiang lim bi ka malasom bi ka asera achol bi kherani chu wan kani thiang lim ati bi ka chu mini chon na thoklo turin ami te nena acha tu thlung lui hun ami an niemo tu thlung thar hun ami an niemo pathian mi to phot te chuan he ni thiang lim bi ke hi zain an choi moya apetu an za awangin he ni a hian an lo chol thin alo ni chu vain pathian mi te tan sabat ni cholna ala om renge there still remains a Sabbath rest for the people of God atiani tin la li suan mathai bung som pani changria ta te marka bung ni changsom ni pasria te luka bung ruk changa de khan Sabbath lal ani ziale Sabbath hi ama siam ani thu te ama ta ani ziate Sabbath chunga lampo en thu nei zia alal zia aronin puanga mi hing fa pa hi chol ni chunga lampo lal ani ain tinga tani chuwangin thuthlung thar hun ami te khan Sabbath anla ser chun zom zela kumzabi panina ami te po khan Sabbath anla ser zela Bible pon lama mi te po khan chung te chu history tangin chiang takin kan moni Christian ma sa te chuan Sabbath zanan satak an neya chu ni chu in hlan na le sermon soinan an mang thin hei hi pathian thu ranga alana wangin tirko tane na tanga anlak chhona ni ti chu hai rual anilo ti in dialogues on the Lord's Day phek za somret pakwa London sangkha jasari pakhat edition khan Dr. T.H. Moorer Church of England Divine ti khan aron ziak ani Gentile Christian te point Sabbath chu an serani ti in Geisler's Church History Volume 1 Chapter 2 phek somthum na khan kan muani paragraph somko pathum na te paragraph somthum na te khan kan muani kumzabi pani na le pathum na palina thleng po khan Christian masa te khan Sabbath anlola ser zel ti hi nu chui tur alom zel Bible ponlama po history jiak tu ten anlo jiak zelani tirko te hun lai tanga laudi ke khom pui thleng khan chu chu kum zathum somruk pali e di khania juda te Sabbath ser thiang lim na chu chhun zom alani zela hei hi jiak tu tam takte tanga fin fie thei ani ni e in khom na akal zong thu pek po om chungin serzui zel alani tin Sunday and Sabbath ti bu John Lee akhan sangkhazaruk somli London edition phek za somruk pathuma alo ziak ani Egypt Oxyphincus papyrus edi zanile zani somnga inkara pokhan chiang takin alo inziaka Sabbath chu Sabbath tak anga in siam lo chuan pa chu in mulawang tin alo ziak ve thlap mai da Oxyphincus papyri tibu bukhan legion chapter 2 verse 4 tanga 11 thlengkhan London office of the Egypt Exploration Fund sangzeri sumko paria ta chuda khan alo chuang ve kal bok ani man lai Christian te kha Saturday mo ni sari ni serkonga khan an film khur leya khochak lam ko ran tele khovel mun ro pui tak taka te chuan Sabbath chu ku tangin an manga anathasia sa chuan Sabbath nia in khom an nei thin ti min thil Judaism in anghong wang nilavin Sabbath lal isu chibai buk turin anin khom zo kani Epiphania sa chuan hetiang che hi alo soyani tin Antiquities of the Christian Church Volume 2 Book somni na Chapter 3 Section 1 akhan chiang takin alo inziak ani kumzabi pangana te pokhan Sabbath an lo la ser zelani khovel puma ko ran zong deu thoin thil mak thiang lim lalpa zanria chu kar tinin Sabata lom thin ma se Alexandria le Roma chuan man lai thu ro che enge mo wangin an lom ve du lova tin aloziaka Saturday a chuan serturania Sunday chu man lai kan pa te le historian ten Sabbath tin an ko ngai lo tin Socrates khan Ecclesiastical History Book 5 Chapter 22 phek zani somriat pakua aloziak ve tlat ani tin Constantinople te po khan an lola serzela kumzabi pangana thleng khan
Constantinople mi te le namdang zong deuh thaw chuan sabat le kar khatani masabera chuan an in khom thina Rome le Alexandria chuan an serve ngai meulo atiani Socrates Ecclesiastical History Book 7 Chapter 19 akhan achuang ani Sunday te po khan lo ser to heng hunai hian sabat te po khan lo la ser zel ani an lo ser kop ani chu Augustine chuan an hun lai chuan sabat chu Christian khovel zau zok chuan ser ani ti asoi ti chuan hetianga a riat puina hi a hlut em chan chu ama hi Sunday ser tu thanem ngai takle nget tak ani tin post 19 Fathers First Series Volume 1 Pek Zathum Somnga Pathum le Zathum Somnga Palia kan mubok ani tin Pope Innocent edi zali panitanga zali sompasari in karami Pope Sylvester edi zathum sompali le zathum somthum panga chuanin Pope Sylvester chu Sunday nia chongnei tura thu pemasaberania ti chuan Pope Innocent edi zali pani le edi zali sompasari chuan kohrana ama thuoi tu te nena danangin asiama sabat dulo na lantir turin Innocent chuan Sunday le Saturday chu chongnei nia aruat thung tin Dr. Peter Halin History of the Sabbath Part 2 Pek somni palia kan mubok ani Augustine chuan Africa rama thenom koran pani te chuan pakhatin ni sarini Sabbath serin adangin chuminia chuan cho an ngaiawang chuan poi an ti thu asoi tin Dr. Peter Halin hian The History of the Sabbath ti bu Pek zali somparuka alo soi ani ai gupta kho puila thingtlang then khata chuan mundanga an man lawangin sabat laya mi te chu anin khom thina cho chu lawei to ma se thilmak lalpa janria chu an ei le thina ni tin Sozomen Ecclesiastical History Books 7 akhanin chiang takin bungs za som pakwana kan mu ani kumzabi parukna laya pokhan sabat an lo la serzel mai kati Scott ho ko khran khan anu zela chuan island pui thiam omna ko khran masa ho ti dan an zui ni na langa Saturday chu sabat anga mangin an na tho zong atangin an chol thina ni tin WT Skinny Adamnan's Life of Saint Columba ti sangseria somsri palia chut phek somkwale parukna khan alo chuang ve kal bok ani Scotland Island na te hetahian island pui thiam omna ko khran masa ho ti dan angkha muania Saturday emo sabat chu cholnia an mang thin History of the Catholic Church in Scotland Volume 1 Pek somriat paruk by Catholic historian Bellesim Ziakhania ta khan chiang takin aloin ziak vekal bok ani kumzabis paruk na thleng khanin lolam serzel ani chu kumzabi pasarina te po sabat serna mutur alola omzel my history a prestona sar history professor anti chuanin ti hian alo soya Celtic ko rana chuan hun malama khan juda ho sabat Saturday chu cholni anga ser chu anti dan phung ani thina Island le Scotland a po ani thin thupek palina mi kar khatani sarini chu angiel anganin an zom thale ni tin the church in Scotland ti bu phek za somlia ziaka khan alo soya Celt ho chuan Vulgate Roman Catholic Bible ain Latin Bible an manga Saturday chu chonia mangin Sunday chu sa ko in khom na big ni tan an mangani tin The Rise of Medieval Church ti bu phek zani somthum pasaria kan mu ani ole Bible atang le history atang te point sabati Christian masate khan hun rei takan lo sera amar chu huninga mochen atang khan ko khrana about a wanga sabat ser thom riat manglo tur khoble a ser ngam lo khop khan ko khrana ti du dana lo lu tak nu khan thila lom khania chuwangin Dr. PCBX Siaman thulung thararing tu te chuan Sunday an lo ser to zokani antimai kha a Bible tan chan te kha alo derde pa fi alo dol lova tin history a po ring tu masaten kumzabi paruk pasarina thlengin sabat an lo ser zel thu muntam taka mu thei alo lan ni reng ani ti hi kan riat atan kan soidu ani chuwan ring tu kan nia pathian ring tu tak kan ni don ani chuan mi hing thu pek tenge mi hing zirti na tenge kan zomanga Bible zirti na lali suwa zirti na le thu pek ti kha mani theu kanin fia atha
keile ka chung te chuan lalparong kan boldo na mi hring thuwa in pathian thu pek kan zom jok turani tin petera te ang khan thu kan titluta ani ngai thatu zong te poin mi hring thuwa in pathian thu kan zom jok kang ti ve thei theu turin tharau thiang lim om puina in za chunga lo thleng theu ro se amen